Icyumweru cyiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport gatanu kuri gatanu. Ni wa mwanya mwiza cyane wo kugaruka kuri breaking news ziba ziri kuvugwa mu makipe yanyu gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi tugiye kuba twabwira amakuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru ashyushye neza cyane, ni amakuru atomoye kabisa, ameze neza cyane. Nawe uraba uri kuyumva kabisa nk'umukunzi wa ikipe ya Rayon Sport kabisa, urahita umererwa neza cyane. Nubwo waba umeze nabi kabisa, wahita ko umera nabi. Tugiye kuba twagaruka ku makuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi Niyomugabo Claude, ibye bihagaze bite mu gusinya mu ikipe ya Rayon Sport se? Bimeze bite? Ibi turi buze kuba twabigarukaho gatanu kuri gatanu. Inama ibaye mu kanya gatoya, yararengajwe imbere rwose n'umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuba twabigarukaho. Murenzi Abdallah arabivugaho iki? Ese Rayon Sport hari imikino ya gicuti iteganyije izakina n'iyi kipe? Byose tugiye kuba twabigarukaho gatanu kuri gatanu. Nujye kure ya Kigali Sport, byose urahava ubimenye rwose. Nujye kure gatanu kuri gatanu, ariko ndagira ngo hagati aho ube wakanda subscribe gatanu kuri gatanu, ubundi bwo tugenda twizamukira. Igitekerezo cyawe kirakenewe hano muri iki kiganiro. Like, comment n'ibisanzwe, ugenda uterekamo gatanu kuri gatanu, ugenda utubwira ati uburyo ki ubyumva. Ese Rayon Sport irajya mu matsinda cyangwa se nijyamo? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri iki kiganiro rwose kimara iminota 9. Byose urahava umenye iva n'imvano ya ikipe ya Rayon Sport aho iri kwerekeza. Byose uri buze kuba wabimenya, uri buze kuba wabitoragura hano muri iki kiganiro. Reka tube twatangirira ku nama ibaye mu kanya gatoya nyuma y'isaha rwose. Ni inama yagarukaga ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ikeneye muri uku kwezi. Ni imyanya bagiye bagarukaho igiye itandukanye. Nimero 8 defense ndetse na nimero 10, abo bose ikipe ya Rayon Sport iri kubashaka byanze bikunze rwose, igombe ibabone kuko irabakeneye ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yavuga ko uyu mwaka cyangwa se muri iyi myaka 3 ishaka kuba champion muri Sekafa ndetse no muri CAF Confederation Cup, itwara ibikombe. Ni Murenzi Abdallah wabivugaga kabisa gatanu kuri gatanu. Yavuze ko muri iki cyumweru bafite n'umukino wa gicuti, ariko yirinze kuba yatangaza ikipe bazakina. Ariko gusa yavuze ko ikipe ya Rayon Sport izakina na ikipe yo hanze. Rwose atavuze izina, ariko ku cyumweru rwose umukino wa gicuti urahari. Hari umukinnyi bari kugenda bashaka wa miliyoni 200, nawe ntiyavuze aho akomoka, ariko uyu mukinnyi ari kuba yashakishwa ku rwego ruhambaye. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sport ifite rwose asaga miliyoni 400 igiye kuba yashakisha abakinnyi bagera kuri 3 rwose bakomeye cyane bazayifasha mu gukina iyi mikino ya Confederation Cup. Bavuze ko rwose ikipe ya Rayon Sport byanze bikunze byakanga
byakemera igomba kuba yagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup, bakagomeza kuba bashimisha abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports 5-5. Byinshi bagiye bagarukaho ndetse n'ibindi rwose. Ikipe ya Rayon Sports igiye kuba yagura abandi bakinyi batatu nk'uko nagiye mbakubwira. Muri aya mazina hari kugarukamo umusore Niyomugabo Claude. Uyu musore rwose ndagira ngo mbe nababwira ko nta minsi ibiri iri buze kuba yashira adasinyiye Murera kabisa 5-5, kuko no mu inama kabisa ari kugenda agarukwaho n'abayobozi ba ikipe ya Rayon Sports, agarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, agarukwaho n'abafana benshi cyane ko ikipe ya Rayon Sports yazana uyu mukinyi akabasha kuba yakinira ekipe ya Rayon Sports, dore ko uyu mukinyi kugeza amasaha na ikipe afite yamaze kuba yatandukana na ikipe ya APR Football Club. Niyo mpamvu rwose ikipe ya Rayon Sports iri kugenda ibishyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ibe yatwibona uyu mukinyi Niyomugabo Claude ukomeje rwose kwirukankwaho na ikipe ya Rayon Sports. Biri kuvugwa ko rwose nta gihindutse ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi wo kuwa kabiri, ikipe Rayon Sports nizaba itarabona uyu Niyomugabo Claude izakuramo akarenge ikaba yareka uyu mukinyi Niyomugabo Claude ikabasha kuba yajya gushakira ahandi, ikareba ko yabona abandi bakinyi, dore ko iminsi iri kugenda kandi shampiyona iregereje ndetse n'imikino ya CAF Confederation Cup rwose iri kugera rwose. Murabizi ko ari hagati y'itariki 4 na tariki 10 ekipe ya Rayon Sports iri gukina imikino nyafurika journée ya mbere n'iya kabiri. Nago ikipe ya Rayon Sports rwose izakina 5-5. Bamwita Dairan Technical Director wa ikipe ya Rayon Sports yafashe umwanya afata mikoro aravuga ngo ikipe ya Rayon Sports ayifitiye umwataka rwose agomba kuba yayizanira. N'umwataka ukomoka mu gihugu cya Tunisia, n'umwataka rwose witwa Yusuf Ahmed, ushobora kuba wafasha ekipe ya Rayon Sports rwose. Niyo mpamvu rwose yagiye atangaza 5-5 ko uyu mwataka agomba kuba yamuzanira ekipe ya Rayon Sports. Ariko icyatunguye abakunzi ba Rayon Sports, yavuze ko kumukura mu ikipe ya Esperance de Tunis byibuze ahagaze asaga miliyoni 100 z'amanyarwanda. Abareyo bose kabisa bakoma amashyi, baraseka, bamwe barishima, abandi rwose baratangara. Ariko ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe ya Rayon Sports muri iyi minsi, muri iki cyumweru rwose irakora irakora ibitangaza. Ndabashimiye mwagomeje kuba mwakomeza kureba iki kiganiro, mwe twabanye muri iki kiganiro. Nakagaruka mukanya, mugire umunsi mwiza. 5-5.